Dečki, dobro jutro. Dobro jutro. Evo ga, došli su nam i naša dva nova gosta, naša dva prijatelja, a to su Damir Milinović i Igor Tkalčević, bivši igrači Rijeke, sadašnji treneri. Evo, oni će danas isto odraditi jedan treningić sa vama, pokazni trening, svako će dobiti svoju kategoriju, imat ćete jako puno toga za naučiti od ova dva vrhunska trenera, naša velika prijatelja. Tako da, evo, najstarija grupa će ići danas kod trenera Damira Milinovića za početak. Ova srednja grupa ide kod trenera Igora Tkalčevića. Oni će vam sve objasniti šta se radi, ali svi ćete danas procirkulirati, kako bi rekli, kroz njihove ruke, tako da ćete imati evo priliku danas s njima se malo podružiti. Trener Damir Milinović je i bivši hrvatski reprezentativac. Evo, ja ću njemu dati kratko riječ, samo da vam se kratko predstavi, kao i našem treneru Igoru Tkalčeviću koji je sadašnji trener Krka.